sweswi Mngomezulu wa tsundzuka kahle vusiku lebyi ku nga yiviwa mimovha yakwe yinharhu. Mngomezulu uri a ri na vana va yena loko ntlawa wa vavanuna va nghena kaya rakwe. U hehla leswaku vavanuna lava ava va kombetele hi swibalesa laha ava koxa makhiya ya mimovha. Mngomezulu uri vavanuna va tsimbelerile laha va nga va yiva nhundzu ya nkoka endlwini ya vona. Endzhakunyana ku hehliwa leswaku vavanuna lava va khandziyise xin'wana xa swibebe hi ku sindzisa laha va nga va chayela va famba na vona kusuhi ni ndzilekano. Waphunywa kwahanjwa sokuhanjwa nemoto entathu lezi layishwe kuyo NP 200 ilezi ezu2 iFortuna ne van lahamba futhi nalo ekhathi sihambile kwathi endleleni sisendleleni le emahlathini akhona kushuthi ngoba vela ingena petrol lemoto encane waphela upetrol lapho esalahlwa khona. Vaveke maribye ya concrete ku sivela ku yiviwa ka mimovha. Hambi swiritano vaaki va ri ku tshemba ka vona ku yimele ko projeke leyi yi yima. Ku tshembiwa leswaku projeke leyi durhaka mamiliyoni 80 wa tirhandi yi yimisiwe hikwalaho ka migingiriko yo jeleta ni vuxisi lebyi khumbaka van'watikontraka. Leswi sweswi swi nga le ku lavisisiweni hi xiyenge xo hlawuleka xa vulavisisi. Our vehicles are in Mozambique. This thing is still continuing of taking our vehicle to Mozambique, and we have a problem of government of Mozambique because is refusing to bring back our vehicle. Mthembu u tlhele a hehla leswaku ku ni ku pfumaleka ka ntirhisano exikarhi ka maphorisa ni masocha endzelekanini. The South African National Defence Force is becoming very rude because now last month they were shooting on gate 7. Because our subs were trying to apprehend the vehicle, and they came up, the soldiers, and say, "What do you want here? What do you want here?" And they said, "No, we are SAP. We are coming to apprehend this vehicle." I said, "No. This is our jurisdiction. So this is the area which is very, very much bad." Mthembu uri vaaki va xungeta ku pfala patu ro ya endzelekanini ku fikela projeke yi sungula nakambe.